Орусияны көп кыдырдым. Din masalesi boyunca Kudayga minmet birinci orundabız. Abdüşükür Hacı öz barsak, Abdüşükür Hacı kişinin dostu. 25 bin adam Kırgızstan'da çoğuldu. Antip başka bir ülkede hiç kim çoğulgan yok. Rusya'nın özündeki Tatarlarda çoğulgan yer yok, hurmatlı bir tuğanım. Meçitlerge varsan, toltura bizdekiler, kaysıl yerge varsan. Rusya'nın meçitlerinde Kırgızca bayar aytılıp atkan bolup da, din jaatında biz başkalarga üyretöz, hurmatlı bir tuğanlarım. Jana üyretö alabız. Oşun üçün elder ушундай экен деп elçi бербестен, bizde ушундай силер elçileri ayтканга болуш керек. Мына кече КМБнын төрагасынын орунбасары абдан жакшы жооп берди. Биздеги дават тияктагы даваттан башка маселе. Биздин менталитет, улуттук каада салт, биздеги толеранттуулук, мунун бардыгы биздеги дават зыяндуу эмес, балким бул жакшы нерсе деп жооп берип атат да. Сен мунун орунбасары айтты,